Ja sam nedavno odlučio, a dugo promišljam o tome. To je sigurno to imalo utjecaj na koncert. Mislim, to je dalo neku posebnu energiju. Da i kako ima smisla. A nema ni vatre. Šta? A nema ni vatre. Pa da neće ova mlađa ekipa. Super. Idem ja tamo pogledati. Doći. Drago mi je što si to rekao. Ja mislim da. Šta te nosi? Poseban emotivni naboj se osjeti večeras na ovom koncertu. Pretpostavljam da je dvojak razlog. Jedan je ono što se danas dešavalo u Sarajevu, a drugo je ponovni nastup u CDA. Kao CDA, iako si ti nastupao ovdje već poslije rata. Ili jesam? Da, bilo su dva koncerta sjajna. Mi se pobrkalo. Bilo su ovdje dva sjajna koncerta. Sa onim mojim bendom s kojim sam radio Apokalipso? Da. Super. Mislim, meni je to odlično, tako da što više, to bolje. Kakve su emocije? Šta te nosi večeras? Ta priča iz CDA ili priča onoga što se danas ovdje dešavalo? Jer Duco je potencirao na koncertu malo. Pa mislim, to je ta energija u zraku, znaš, tako da, to je sigurno to imalo utjecaj na koncert. Mislim, to je dalo neku posebnu energiju, da. Ja sam nedavno odlučio, zdravo Duco, da mi se u stvari, a dugo promišljam o tome, da mi se u stvari više sviđa ovaj opus Darka Rundeka nego onaj iz doba moje mladosti kad smo te pratili dok je bio još i Haustor i sve. Je li to stvari kod tebe da je to sazrijevanje došlo pa nekako i drugačije pišeš, a mi te drugačije čitamo nego kad smo imali puno manje godina? Pa vjerojatno, hvala Bogu da nisi nije krenuo nizbrdo, znaš, ako ideš, kažu što ne raste, pada. Tako da, drago mi je što si to rekao. Ja mislim mislim da ovaj zadnji album je odličan. Tako da, mislim, ne bi sada nešto dijelio preko šta je bolje, šta je loše, ali dobro je da to i dalje ima smisla. Šta je ova knjiga u stvari? Pa to je počelo od ideje našeg izdavača Menarta da neko napravi moju biografiju. Pa se mi ta ideja baš nije nešto našto dopala jer mi se čini da sam još sasvim dovoljno živ da moja karijera još uvijek nije zaokružena, tako da ne možeš zapravo, mislim, nema smisla raditi biografiju nekog ko nije bar na neki način nešto završio, pa da možeš to procijeniti, prema tome se odnositi. Pa sam našao Antu Perkovića koji piše o muzici na način koji se meni čini da je dobar i rijetko dobar čak. Pa smo se neko dogovorili i ja sam mu pomagao da napravi jednu knjigu koja se prije svega bavi pjesmama i nekim zapravo životom pjesama, ne toliko mojim životom. Šta se dešava uopšte sa tvojom poetikom? Ti ne pratiš indikativne stvari koje se dešavaju na ovim prostorima, da ih možeš pročitati tako jednostavno kroz pjesme. To je nekako puno dublja filozofija. Razmišljam danas, znajući da će se večeras desiti ovo i da ćemo mi razgovarati večeras sa svim onim što se dešava i prepoznajem već neke stvari u kojima si ti pisao i govorio u svojoj poeziji, koju ja puno više posmatram kao poeziju nego kao pjesme.
kao tekst Kao opisan. zabavne pjesme koje mi nešto slušamo. Pa ne baš, mislim, glupo što će se baviti sa stvarima koje već pišu u novinama, znaš, nema potrebe da se to ne pišu pjesme. Znači, mislim da je to ono što je interesantno, to da se vidi šta, koji se život odvija iza te medijima opisane površine. Ti ipak posmatraš sa strane, mislim, ti jako često živiš u Parizu, pa posmatraš stvari izvana. Koliko se bolje one vide izvana sve ono što se dešava u ovom prostoru? Pa ne vidi se ni od kuda dobro. Nejasno je to sve skupa, mislim. Gdje idemo zapravo? U svakom smislu, Pa pa i u mislim, muzičkom. Pa ne samo, mislim, kad kažeš mi, vjerojatno misliš na, ne znam, na Bosnu, na ex-Jugoslaviju, na nas, koji smo nekako dijelimo sličnu sudbinu po tome odakle smo, gdje smo se rodili. Pa nije, ja mislim da je cijela, moderna civilizacija u velikoj krizi, tako da mi samo dijelimo jednu krizu koja se na razne načine formulira na raznim mjestima. Gdje idemo? Pa problem je to što ne znamo gdje idemo, niko ne zna. Je li to zanimljivo? A? Je li to zanimljivije nego da znamo gdje idemo? Pa, na neki način je, samo malo je to sve skupa dosadno, znači nekako repetitivno i to je zapravo neko tapkanje u mjestu, znači očekuješ da se nešto desi, zapravo malo, mislim ima ljudi koji sad počinju stvarati zajednice koje su mimo novca, mimo profita, mimo svih ovih stvari koje se na nekom općem planu čine neizbježne i to je moguće. Mislim, moguće je sasvim drugčije živjeti. A mislim, naravno, ljudi su, po nekoj inerciji imaš hiljade nezaposlenih i hiljade neobrađenih polja. Čekamo ovo, mislim, o čem se radi. Svi bi htjeli da se nastavi nešto što se više ne može nastaviti, umjesto da idu prolazim život bez veze, u prazno. Ja kažeš da je dosadno već pomalo, ali za razliku od svih nekih drugih autora koji su u ona vremena bili poznati, ti se ne baviš reciklažom samog sebe i nekih vremena haustora. Ti potpuno daješ nove autorske izlete koji su fenomenalni. Hvala ti lijepo, mi smo živimo, pa stvari se mijenjaju. Govorim ti samo u kontri, govoriš ovo je dosadno, ali je očigledno tebi velika inspiracija i pronalaziš nove stvari koje uspijevaš izbaciti na fenomenalan način. Pa mislim, srećom se, kažem ti, sreo sam te ljude koji sad počinju pripremati neku novu mogućnost, života. Pa sve ćeš možda i ti, ako budu dovoljno jaki. Ja ću im svakako pomoći ako budem mogu. I pridružit ću se kad bude za to vrijeme. Koliko si puta gledala kad se vraćahu mladi momci s Megdana. Svaki htio poljubcem da se umije. Prvi bio previše grub, na drugom bi bio